Laphehlezi khona unesimanga ukhoneni bakhe uneshayo imamala isiphelelo sana ngiyamazi uhleliwa Zusheliwa Ozeli Elasite Usalana Singafunda bazalwane sibingelele ubhubhubhu bazalwane siyacela ubhubhubhu lapha egruphini lo umsebenzi mkhulu kakhulu uma eshare amalinki siyacela singene wonke kwi-social media sikhona siyibandla amen. Singafunda verse number 1 Isaiah 59 verse number 1 Isaiah chapter 59 verse 1 isihloko isono nokusindiswa verse 1 Bheka isandla sikaJehova asifikeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zimsithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa babizwi lakho ebusuku liyaphila uNkulunkulu wethu onamandla onke phakama ongameli imandla lakho lonke ngezwi lakho lifundise soluyale ngezwi lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Siyabonga bazalwane lana sithola kwincwadi kaIsaiah kuthiwa kulesi sikhathi ezafika kulamazwi kuthiwa uIsrayeli wawusubuyelile emhlabeni wawufanele ngakuwo kuthiwa futhi nethempeli likaNkulunkulu baseberebuildile nezinye izinto nje ezazithandeka nezazifanelekile basebekulungisile but kodwa kuthiwa still izimpilo zabo zazibroken ukuthi indlu yebandla noma indlu ithempeli likaNkulunkulu lilungisiwe lihle futhi babuyele kwilende ebekufele kuvele kufanele ukuthi babe kuyo but izimpilo zabo zazinhlaka amen. Now kuthiwa ke into eyayibusa kakhulu kuleso sikhathi kwakuyi-dryness ukuthi kwakune-spiritual dryness futhi kuthiwa leyo nto yayisinjengesystem abayamukelile ukuthi fanele baphile ngaphansi kwayo kuthiwa babe-violent ngenye indlela amen kuthiwa babengamameli babengalaleli kodwa into eyayikhuphuka kakhulu kwedlula umthandazo kwakungukhomplayina ukuthi uNkulunkulu makunje ukuphi uNkulunkulu uthuleleni so kuningi okwakwenzeka kodwa usethi-ke umprofethi uthi isandla sikaNkulunkulu asifinyeziwe okusho ukuthi kukhona la akukho la khona isandla sakhe singafiki khona akukho la yena qobo lwakhe engafiki khona nalesi simo abakuso uNkulunkulu isandla sakhe sinakho ukufinyelela khona but kune problem eyenza ukuthi isandla sakhe sithi noma sifuna ukuya kodwa kungayeki amen. Kuthiwa labantu babebhitha ngendlela emangalisayo kodwa kungabantwana beyisizwe sikaNkulunkulu bengabantwana bakaNkulunkulu thiwa babezondana bodwa bengafunani kodwa beyisizwe esikhethekile sikaNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi abanye babengena ngama-fasting ngiyacabanga ukuthi abanye babethandaza kodwa kuthiwa kwakunento eyayinhlungu kakhulu ukuthi imithandazo yabo yayidelay ukuthi iphendulwe kwakunedelay ukuthi imithandazo yabo iphenduleke usethi umprofethi isandla sakhe sifinyeziwe uNkulunkulu kuba singangesindise usethi ke nendlebe yakhe ayisindi ukuba ingangezwa
okusho ukuthi isandla sakhe siable ukuthi singafika sithinte inkinga zabo, futhi indlebe yakhe ingakwazi ukuthi izizwe izinkinga zabo. Ngoba iBhayibheli bazithi wazi esingakakucelisisa zonke ukuthi kukhona la indlebe yakhe efika khona thina singakasho lutho, but kulesi simo ayikwazi ukuzwa ukukhala kwayo. Uke uNkulunkulu wakhuluma kuMoses esihlahleni uthi Moses ngizwile ukukhala kwabantwana ezwini bese ngincindezelweni kodwa wazi. Manje sebekhululiwe kodwa basazwakali ezwini. Usethi ke mase eqhubeka uthi ububi benu nayike iproblem ukuthi ububi benu ngike ngabona kuma social media kule minyaka edlulile ubhuti ethenga uBMW waphuma nawo egarage kuleso storm same day kwatholakala ubheke sewufaka ubondeni. Now kuya ukuthi kube kupho ku-wrong uBM umusha brand new noma kube kulo oshayelayo. Ngoba uBM awunayo iproblem okusho ukuthi umshayeli kaBM obe neproblem. Now sekufika ke ukuthi kunezinto uNkulunkulu asuke ekhona ukuzenza kodwa lo shayela impilo engekho right. Noma right kodwa i-direction noma ijubana ahamba ngalo liphambene nento akuyo. Usentweni namandla kodwa ijubane lakho likhulu kakhulu kwedlula lento wena ohamba ngayo. Na usethi ke ububi benu okusho ukuthi kukhona ngiyathanda lesingisithi ububi benu has put separation between nina noNkulunkulu. Okusho ukuthi noma uNkulunkulu efuna ukukhuluma nawe efuna ukucommunicate nathi but kunento efake separation. Kune separation esihlukanise noNkulunkulu. Noma singafasta sithandaza but uma kune separation siyophinda sithandaza siphinde sithandaza but iproblem ingasolveki siloke sihlele enkingeni. Ukuthi sibheke ukuthi uNkulunkulu uphendula uthini kanti asibheka ukuthi thina ngabe sikwindawo right yini ukuthi bese singacommunicate sizwe uNkulunkulu. Thiwa laba bantu babe judgmental ngendlela emangalisayo. Babehlulelana bodwa. Amen. Amen. Uthi ububi benu noma okusho ukuthi noma singathandaza kangakanani angisasho manje ke kodwa nje noma wena ungathanda ngoba lento ensimbi sipersonal noma ungathandaza kanjani ufast kangani wena personal kodwa uma ngabe kunezinto ezikudisconnecta noNkulunkulu kukancane ukuthi izimpendulo zakho ziyizi. Amen. Ngoba uma ukwi-God standing noNkulunkulu angisho abantu ngisho uNkulunkulu. Ngoba noma ungalwa nabantu kodwa lithi abazalwane noma ungalwa nabantu ngoba uma ulwa nomuntu uNkulunkulu uyalamula kodwa uma usulwa noNkulunkulu ubani ozolamula. Kuhle ukuthi ube muhle phambi kaNkulunkulu kunokuthi ube muhle kumuntu kodwa ube mumbi kuNkulunkulu. Ubani ozoza ukukhala kwakho uma ngabe abantu uzobheka abantu beka lithi babheka phezulu ubuso babo bakhaya. Hallelujah. Amen. Uyufakaza bengizofakaza ngabo sengibhala ukuthi kube khona iperiod bazalwane la khona uzula kadlula ezintweni ezinzima ezingaxoxeki and ngaso sonke uma kufika leso sikhathi ayikho enye into engayifika emqondweni ngoba umqondo wawusuhluleka ukuqhamuka namasolution. Ayikho. I remember khona isikhathi la khona engangivele nje ngikhandula lakho lingekho egwaqweni ngifuna umuntu nje soxabana nje avela ngishaya vela ayenze noma yini nje ngivele ngife. Amen. But kwahamba uNkulunkulu wangilethela injini ngaphakathi efika izirepair yona. Amen. Ekuvele ukuthi noma ngabe kuthiwa ngidemejeke kangakanani. I remember even usuku sasila ekhaya bazalwane sasilana kwakunendumiso eyimangalisa uzinhle wathanda uzothandaza ngathi angifuni ukuqhubeka thandaza indumiso kwayaze yawovala inkonzo ngizwa amandla kaNkulunkulu. Kanti ngalelo langa ila engangizofaka injini entsha ukuthi uma kunama damage adamagekayo uvele le ngoba ikusiye yami le ya installwa umuntu uNkulunkulu anginayo access kuyona kube ukuthi kufanele ishaye injini kodwa ngizwi ingashayi ngiziqhubeke iduma. Amen. Ngaleso sikhathi baba kwavele nje
usathane waletha into enkulu ukwedlula zonke izinto ezazixosangihle. Ngoba njalo ngaso sonke isikhathi ngangithi uma kufike leso sikhathi sokuthi usathane angi-attack, ngangivele ngingayi usizweni, ngivele ngithi hayi angivele ngibethe kakhulu-ke, ngivele ngibethe kakhulu ukuthi izinto ngiye esibhedlela. Amen. Ithi nokuthi ngiye esibhedlela angivele ngivele ngihlale nje qhubeka usathane ayidini. But after leso sikhathi ngathatha isinqumo sokuthi le engathi inkulu kunezinye, but ngifuna ukuthi isinqumo engizosithatha la izimpande zazo zigcine kakhulu ukuze uma kukhona enye ezayo ithi ngaze inkulu kunali. Amen. Amen. Ngaphela uNkulunkulu wayifaka leyo nto ngalapheka kusukela ngaleso sikhathi. Ngakusukela ngaleso sikhathi benziwa ngaba omunye umuntu, ngazibona ukuthi sengomunye umuntu ngenxa. Alibonge igama lenkosi. Ayikho into ekwazi ukuthi yenze leyo nto ngaphandle kwesandla sikaNkulunkulu. Ayikho into ekwazi ukuthi ifinyelele enhliziyweni nasemphefumulweni nasemoyeni ngaphandle kwesandla sikaNkulunkulu. But uma udisconnected noNkulunkulu uzawuxhumana nobani? Uthi isandla sami asifinyeziwe, indlebe yami ayisindi, but kunento eyenza ukuthi iphimbo lakho lingafiki kuNkulunkulu. Kunento eyenza ukuthi imithandazo yakho ingafiki kuNkulunkulu. Uthi ububi bethu yikho simele ukuphenduka umzuzu nomzuzu. Ngoba ububi bethu noma singakhuluma kangakanani, sithandaze kangakanani, sisho ngelimi kangakanani, kodwa uma ububi bethu angathi besingabuyela ekhaya, sibuyele ekhaya wena wedwa uyihlola ukuthi ngabe abukho yini ububi obungidisconnecta noNkulunkulu. Wena wedwa hayi ibandla wena uzibuka ukuthi ayikho yini into engingahlukanisa noNkulunkulu. Ngoba noma ngithandazwa umthandazo ngathi ubuye sibakabakeni, ikhona yini into ekwahlukanisa noNkulunkulu. Sibaka besinye. Hleze singathandaza sihambe ibanga kakhulu, sithandaze kakhulu, kanti sithandaza kune disconnection phakathi kwethu noNkulunkulu. Kunento esahlukanisa noNkulunkulu. Ububi bethu, izinhliziyo zethu zigcwele, iziqondo zethu zigcwele. Bengathi besingathula sithi Nkosi ake usakhe kabusha, awusenze kabusha. Awusenze Nkosi, rebuild us, oh Lord. Awusenze sibe lento efunwa nguwe. Sibe lento efunwa nguwe, hayi into efunwa abantu. Kodwa sibe lokhu Nkosi wena osifuna siyikho. Siphakamise izandla zethu uzawudedela ubaba eze ngaphambili. Rebuild us, Lord. Unodonga. Nakho lokho ngathi inkosi ngakwambula empilweni yomuntu nomuntu ukuthi iluphi udonga athi masethandazile vele livume lo donga. Na ngathi inkosi ngakwambula ngoba uma engambulwa leyo nto uyophila nayo, izigcina nayo seyikholwa, kanti iyudonga lohambo lwakhe endleleni. Bazi ezinye izinto eziwudonga zigcina nazo ngasesisindisiwe lezo zinto, kanti lolu donga liyakhula wena ulinakanga nje. Ukhula into ezokwenza ukuthi into zakho kube nama limitations, ungafiki la uNkulunkulu afuna wena ufike khona. Angathi nayo inkosi ngakwambula lokho. Uma esambulela inkosi kulula ukupick up isports, umtshela umoya ingcwele ukuthi nawo akwenzeka lula kubiza uNkulunkulu umoya ingcwele abe mningi empilweni yomuntu, abe sezambula, abe semkhombisa izinto edingayilunga empilweni yakhe. Siphakamise izandla zethu sonke simbonga uNkulunkulu. Siyabonga baba uThongcele, sikunikeza udumo lonke nebonga. Sibonga uNkulunkulu. Qhubeka baba uThongcele ukusakha